واني واسلة بن الأسقي رضي الله عنه قد سمنا واسلة بن الأسقي ملك جيكبواما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين كوتشيدن سلرا تشيدوكا ولولا كوتشين يسلامدي فسميته يقول كو علي متشيدن ما تشيدن بافود ووين كنو اللهم انتقي على إن فلانا ابن فلانا في جمتك كرسا ni karasa masina denke do abikal ekallahidu kono wa habul jiwarika ani abika danna ya kono nala abika danna ya jurula abika danna ya kono jimmatika ahaduka jiwaraka amanaka abika danna ya kono karasa ni karasa dendo faqihi fitnatal qabri wa jaban nar ala ikatanga kaburu fitinama fitina mununi la jarabu mununi janga kata munumbe kaburu kono ika kisu oma ika kisi jahannaba tasuma janga katama wa anta ahlul wafa'i wal hamd ala de lahiru dafa bagay ala de tanutige allahumma fa aghfir lahu warhamhu ala o sababula ni ala ya fat wa ala ni ala ya lahiru dafa bagay ala ya tanutige o koso ya fannin ka junubula warhamuhu ika nema innaka antal ghafurur rahim ala de ya junubu ya fa bagay ala de ya nema litilai don kan nema bagay ni hadisa rawahu abu dauda ya hadisa mafula ni mfana su kan salli du'a doye ni hadisa ayayiranna yunsabu lil mar'u fi dunya wal akhirati ila abihi wa laysa li ummihi kama ja'a man la fiqha indahu ni hadisa yayiranna ko jinya kono la garawo hada madembe dambi kati fadema nubu wole ni fade toy fulana ibni fulana wallahi garafana fulana ibni fulana ibe dambi kati fadema ibi wole kata ifade togoma jiya anilla garabbe ninni mogo ka kuma bora nyogon koro mogo munu famu tu bolo dina la ko yomal kama do ko hada madem bebe wole ni ubade togoye ko ni malika wute mogo min bado ko ba fo fulana ibni hawa wa hadisu mawdu'i hadisu da fudo parce que be aba umamata ka hadisa de la ko aba umamata ba dambe kata ma hadisa de fudo de do ko ni be su keguya nanye su sutura namba keguya ko amba fo karasa namba bado jinya kuno amba fo karasa ka dambe kata bama ewa ibora min ka jinya kono ni malika wi nyinenka kana nyina de ka fo tigi ala de ika cirenya muhammadu ika dina islamiya de kananyina de ubafo ni mako taliqinu ahadisa be hadis daif o hadisa kono kuibe dambi kati badema koni mugomi mba donento bu bafo fulana ibn hawa hadisu daifu do mugo munum ba fo famu tu bolo dinala hadisa sahalem fulana ibn fulana jiya kono ibe dambi kati fadema la garibe dambi kati fadema hadisa nyodere istihbabu suwalullahi jallan wa alan في إياجة الميت من أجاب الخبر وأجاب جهنم أو أبني حديثين كنو أنك تنغنيني على ألك سوء تنغ كبو كبر لا جبما ألك سوء تنغ كبو جهنم لا جبما بالله نتعوذ منهما أمبي تنغنيني على في أكان كيسي أفلا تورا مدي أنك على تنغنيني ناني سودو سالرا سوك أنك على تنغنيني alaka su tanga kaburu kala jabama anka tanga nyene alafe aka su tanga jahannaba ka janga katama isbatu ajabul qabri wa fitnatuha annahuma haqqu harisanya iranna ka sabati kaburu la jaba ani kaburu fitina hadisanya ulu sabati ka iranna ko fulaye cinya dede fitina be kaburu kono la jaba be kaburu kono de la jaba be kaburu kono fitina be kaburu kono
ambe ala delala kan kisu fula de benema istihbabu sana'u ala Allah bima huwa ahluhu inda ad-du'a wal ibtihal hadisanya yiranna kanunendo ankala tanu anim man kutum munun kaka ni talunu munun kaka anka tanu wakati min namba awale ka du'a ke ani wakati min nambe dama kashi katalama anka tanu wo donendo hadisayin kono aha